Biyag ti tao. Simon, anak. Simon, agriin kan. Bumangon ka, anak ko. Tamasapa ta ama panagpidot iti basura ita. Panagbabasura manen. Makaturturog at painanan. Ituloy mo ti maturog no agawid ta, anak ko. Wan, ala, bumangon kan. Nanang. Ala, darasam anak ko. Amangan na maunaan data dagiti padat ang agbasbasura. Mapantamanan jay batok ti balay, nanang. Jay dakkel a balay. Baka ado ti maala tayo jay. Wan, anak ko. Ha? Nagado ti karton kan plastik iti batog ti dakkel a balay. Ay, alaan ta dagitan anak ko. Yes, adamanan mapindot ta a basura, nanang. Wan nga rod anak ko. Nagdakkel mo't dato yun a balay. Kastoy ko matibalay tayo niya, nanang. Ay, katuan na anak ko. Makabalay kanto iti kasta. No tari maanem ta agiskwela, anak ko. Basta ikararag tayo anasalon at tayo akanayon. Tapno napiksa tayo latangan trabaho, wan? Wan, nanang. Kanayon mo't ti panagkararag ko. Ha? Naglukat ti gate ti balay, nanang. Di yung manan ni warwara na kita basura. Sinalit kayo at ang tao. Ha? Inyorornos ko na kita. Kalpasan na, gulwin nyo laan. Wan, sir. Isublimi mo't laang ti sigod nga ornos na. Pumano kayo man? Saan na dito iti pagkalkalan nyo iti basura? Ija iti kay pagkalkalan. Wan, sir. Ay, ala. Oh my God, anak ko. Sayang, nanang. Adupay ko mati maala ta ijay. Nagungat-matan di akin balay. Sana bali, anak ko. Tasapsapaan tanto no maminsan. Tapno saan data amadlaw. Ay, naladaw ta ngamin itay. Iso nakita na ta. Garud naguyong niya, nanang. Ala, bye-bye amon, anak ko. Di mon panunutan da ijay. Naira nala siguro ama diti aldaw na. Iso naunget. Simon, sikaman pa'y latagluto anak ko. Tane, maulawak. Maditirik nak kong. Diyak ka ba ulan ti bumangon? Nakaluto ako na, nanang. Ha? Kasta ay anak ko. Agyaman ak nga rodoan. Amok gamin nga nabannog kan, nanang. So nga siyak tinagluto. Kat, dagiti adim ngay. Nariingdan. Wan, nanang. Pinakan ko pa'y idan Agyaman ak anak ko. Naimbaglakit din tada ka katulungak. Agsakit ka di, nanang. Saan? Maulawak laan anak ko. Medyo nasakit laan ti bagbagik. Mangan ka di, nanang. Aggauak. Madamdaman anak ko. Kaya't ko pa'y ti maturog. Ay, kanta anak man kit din akong. Tapno maimas ko ti maturog. O sige, nanang. Nyati kayat mo nga kantaak. Kumporme na anak ko. Basta tay ammom akanta. Adumot nagitikan kantaam. Amok mat analaing kang agkanta kat anak ko. Mun atay malaakan ka, nanang. Saan ka nalaing agkanta? Amok labasit. Day di tatang mo ate malaam. Duwa kayo, nanang. O sige, garod. Aprusak ti ulo yo. Sa akto agkanta. Tapno mayat ti turog yo, nanang. O sige, anak ko. Nanang agyamanakan ka. Ayat na buslon, anarik na. Numabisin pakanan nak
No agsangitak ay aywan na. Wow! Ano tinaibal lang plastic dito ruwarte pa kanan Ala, agdag ito yan, ikargak dito sako. Agkanta akman, habang agpidpido takti basura. Kunani nanang, agsingsingpet ka. Umadayuat, inakon sumina. Dinakto sa pulen, no dinak makita. Di kan tulong daan, no awalak tadan na. Ha? Yan ti Mikaela. Ante! Simon! Nangag ko ti boses mo nga agkan-kanta. Iso nakita ka. Ante? Nabayagan asap-sapulan kayo. Pimano kayo matgaya man itisigod anagnaadan nyo. Wan ante, tapi napanaw na kamin ijay. Nagipatakder kami ti kalapaw ijay igid ti kalsada. Kat, kumusta kayon? Agsakit garod ni nanang ko, ante. Ala, umay ka. Mapanta ije balayo. Nakpay ko maila ko datoy napidot ko basura, ante. Saanan? Ibatim daytan. Saan na bale? Taikan ka iti kwartam. Nooman nugot ka in San Mary. Ikuyog ko ni Simon ijay lugar mi, tatulunga. Da kami iti asawak timang paadal kan ko na. Kukwa, insan Mikaela. Amok, amarigatan ka amang tad iti masapsapol dagiti anak mo. Iso atulungan ka. Kuwa, kasladyak kabailan amaya dayo ti anak ko kanya kasinsin. Kasano nga rod ang makaadal, no di mo palubusan ang pumanaw. Insan, Ay na, oray saan kan nga agtrabaho, tapno mabantayam dagiti anak mo. Tamang tedak to iti kwartayo iti binulan, tapno addabos-busan nyo. Panunutam ana imbag ti imbagak in San Mary. Tapara matlaang iti napintas ang masakbayan ti anak mo daytoy. Kat no makaadal ni Simon, isuntumat kan timang tulong kadagiti kakabsat na. Pagadalin man to ida. no kasta, kayat mo ti sumurot kini Antim a Mikaela, Simon? Wan nanang, tanuan tayon agpidot ti basura. Kanta no makaeskwela akano. Anak ko, kailiw da kanto lakit dinopanawan da kamin. Uray siyak mailiwak to kada kayo nanang. No saan ko la siguro kabagyan ni Antim. Diyak ko makayat na sumurot ka kankwa na anak ko. Ngam nagkarimot adi nakabaybayan. Wan nanang, kunanamat nga umay kami nga kanayon itoy. Pasyaranda kayo kano kanayon. Kastamot lang timbaga na kanyak anak ko. Isong agsingsingpot ka ichay, wan. Wan nanang. Dahito akan tati praktisam, Simon, wan? Wan auntie. Masapul ang mapraktis mo iti husto dayta. Tapno mga baka iti contest apang isalipakan ka. Wan auntie. Kinumpos ko dayta akanta. Iloko. Masapul ka no nga original ti lyrics ti kantaom. Naglaing kamatan nga mga ramid ti kanta auntie. Kapilitan tapno adda kantaom. Sige, agpraktis ka nuan. Madamdamakan amangan. Agpraktis ka pa'y nga umuna. Gatita, intay mat imatangan ti sumaruno a contestant. Awan sa bali no saan ani. Simon Ramon, palakpakan tayo!
awan sa bali, no saan ani? Simon Ramon! Simon! Kunaktupay kat asikat yung mga abak. Auntie, nangabakak. Wan kaanakan. Yahoo! Nangabak ti kaanakan. Ay na, umay ka man kaanakan. Ala, nagiruti pa nagarakop mo kanyak, auntie. Ala, Ay na, maragsakan lang amin para kan ka kaanakan. Naglaing ka. agyamanak, auntie. Kumusta nga tante anak ko? Di damot la umay pumasyaran. Manipod ing kuyog ti kasinsin ko. Di damot na nagsubsubli Apolos. Apay nga tan. Oh, madanagan nakpekit din. Awan mo't ngamin cellphone ko apang kontakak ko makadakwada. Tinasayaat. Agurno nga kiti pagplete mi nga agiina. Tapasyaran min tuman ta anak ko iti puder ti kasinsin ko. Insan Mary. Ha? Ay, insan! Ay na, agyaman naktada kayo. Ni, agmay-may sakan sa insan. Wan kasinsin. Tabisin ni Simon nga agprak-practice. Itre-train ko nga min nga agkanta. Kanayon ko nga isuro. Ah, kasta ka di. Imaya, tapno di ka agdandanag. Okay lang ni Simon. Awan ti rumbang apagdanagam kan kwa na. Napintas ti kasasaad na. Nasayaat nga rod ano kasta, insan Mikaela. Aywan, ato'y Aha. Alawan siya nga agina. Ha? Ay, agyaman na kasinsin. Pasensya, ta 500 pailat maitad ko. Tani, private school nga min, tinangisara ka kini Simon. Ay, uwen. Agyaman na kit di ata da ka mang tultulong ka ni Simon. Awan anyaman na. Basta, no di ka makaumay iti mabayag, busy kami, wan? Di ka agdandanan. Uwan insan. Tanod danton kwartak, da kamin tunti umay ijay lugaryo kasinsin. Ha? Ay sus, magastusan ka iti plete, insan. Kan mabanog kayo nga agbiyahe. Da kaming tulatan ti umay pumasyar ditoy. Sige nga rod, insan. Makaturturog ako, auntie. Labanam tatuglip mo. Agkanta ka pa'y madamdaman. At dapay doa kantaam. Nabannog ako nga agkan-kanta. Agawit tayo kuman. Saan man anatangkan ti ulom, Simon? Inayadan datan dito'y fiestaan. Masapul alupasam amin dagiti kantam. Auntie, kaano tayo nga agawid ijay balay mi? Awan pa'y oras. Busy taunay, Simon. Auntie, Sana bale. Tanakasarita ko ni nanang mo. Imbagak abisi ka. Napanak idinaminsan ije balayo. ha? Imayak ko ma, auntie. Saanin ang masapul? Mala, aginanakan. Tainton bigat, at damanin pagkantaam. Sa dino manan ngay. Ijay lugar tigayam ko. Lalaingam ti agkanta. Tapno makaurnong ta iti kwarta. Auntie, Di ka madanagan. Taiduldulin ko dagiti baybayad dakan ka. Nakabang ko. aywen auntie, saan nakadiagi eskwela? Baybay amman payla ta eskwela. Agurnong tapay iti kwarta. Tapno adda pagadal mo. Ha? Kan unaan tantupay nga ipatarimaan to'y balay. Awan pa'y ngamin tiles na. Numaalak titangdan mo nga agkanta inton bigat. Igatang tapay la iti tiles. Auntie, Ala, aginanakan. Tainak maturugan. mailiw akong kandananang kan kakabsat ko. Ngumhan nga kayat ni auntie nga agawid kami. Kanayon kami arumwar iti rabi eh. Mapuypuyatan kami mapanagkan kanta.
Nagadutit itadda a kwarta kan ni auntie. Nga mapay nga tangahan nakik-ikan. Agunget pa'y no agpagatangak itikanak. Nagsingput mo't ididamo. Ngam apay nga tangain mo yung. Maululawak Apay nga tang. Di akman kinang silaw pagdangan. Di matama isut pagsanggiran. Bak nang tinangawis kada kami dito'y akasalan. Dakkel ti bayad na iti panagkanta ti kaanaka. Ado ti maayatan iti panagkankanta ni Simon. Ha? At ka nag-text. At damanin ayabmin. Ay ayaban damanin ti kaanak kakamapan agkanta iti lugar to'y gayem ko. Replyak adagos. Bayang na, agsasaruno ti awis ti kaanakak. Simon, natumba mo dun iti stage. Anyat napasamak iti kaanakak. Simon, kumustan ti Riknam? Nakapsutak anti maulawak. Ninanang kungay. Agturungan dito ospital. Dandani siguron sumangpad day jay. Inawagak ti kaaruba yu itay. Imbilin ko ti umay ni nanang mo. Kailiw ko ninanang ko. Wen, di ka madanagan. Sumangpatan no madamdama. Agpaimbag kawan, tapno makakantakan tumanan. Insan! Insan! Kumusta ka, anak ko? Nanang! Simon, anak ko! Kumusta ka? Iamid akon. Diyak kayatan ditoy. Apay! Anya ngamin tinapasamakan ka, anak ko! Natumbak idyakan kantak iday kasaran. Naulawak. Anya! Rinabiigamin nga agkantaak. Agkan-kanta ti aramidok nanang. Sa anak aagis eskwela. Anya! Simon, anyat kayat mo akanan kan inuman, tagumatangak. Diyak pa'y mangan, auntie. Mala maturo ka nga rudan, tapno makainanak ka. Ako, di ka sumanaong. Insan, di mo pa'y kasarsarita ni Simon ha, tamabanog nga agsao. Apay alapdam ti anak ko nga agsaw, insan. Ada ka di mo kayat nga ibaga na kanyak. Ha? Sana kas na, insan. Mabalin ka di, insan. Rumwar ka bit dito ita kasaritak ti anak ko. Sige. Simon, rumwarak biit wan. Agpaimbag ka tagumatang ka iti cellphone mo, wan. O sige nga Rod, insan. Ala, ituloy mo ti ibagbagam itay, anak ko. Kasano nga Rod ang makalpas iti panagadal ni Simon no yawid mon, insan? Lading itak, insan. Ngamjakod maitalok ti anak ko kan ka. Kunam apagadalam, ngam pinagkwarta am lagayam. Agsakit pa yan gapuiter aramidam, insan. Ha? Sana nasayaat kan kuan na ti kanayo na panagpuyat na. Rinabii ama puyat. Nga uray din ang kabalan, pilitom latang agkanta, tapno makakwarta ka lang. Para matkan kuha na aramida ka. Jakpat yun day ta, insan. Sana para iti anak ko ti pampanunutan. Nudikat para iti bukod mo abagi. Ha? Sa alading itak, insan. Ngamyawid kon ti anak ko. Nanang, naimbaga kon. Ni,
Apay asinurot nak dito'y anak ko. Naimbagak garudan, nanang. Nala, agtugaw kayo nga ron iti adim dito'y igid. Ta siya kung tagkalkal iti basura. Wan? Wen, nanang. Ala, di kaagsangit ading. Ada ni nanang ejay, oh. Di kan agsangit. Wen? Siguro makaturturog ka niya. O sige, kantaan ka tanong makaturog kan. Tulog na, ading. Tulog na. Tulog na. Simon, Ha? Ni Auntie Mikaela? Hala, baka umainak manan alaan. Nanang! Nanang! Ada ni Auntie Mikaela! Ha? Ayan na. insan, agawid tayon ija balayo. Taadda umay ko itulon. Insan, pangasim, di na kami kumanriribukan. Nadaman ng plano mamang ikuyog iti anak ko. Pangasim, di mo naramidan dayta. Saan akas tati plano, insan? Kaya't ko asulnitan tinagkurang kada kayo. Mababainak, insan. Iso anang iyagak iti abastuyo. Pakawanandak ko insan. Saanan nga agpaot tibiyag ko. Iso akayat ko asulnitan tinagpasulak kada kayo. Ni, anyat kayat mo asawan, insan. Kagap-gapok iti doktor, insan. Kumpirmado. Anda kanser ko. Amangan no saanan nga agpakot ti panagbiyak ko. Anya. Simon, anak, agrobot tayo. Ha? Papanan tayo, nanang? Intay lamayan ti bangkay ni Auntie Mikaela. Ha? Natayan ni Auntie? Uwan, anak ko. Iso nga agrobot kanwan. Tarubuat at matandag iti adim. Agkanta ka kano. Ado ti mangibagbaga nga agkanta ka kano dito'y lamayan. Dua taan, nanang. Takasinsin mo mat ni Auntie Mikaela. Di kan taamat. Sige nga rod, anak ko. Duwata nga agkanta. Ni nanang agsing-singpet ka. Madayuan inakon sumina. Sika, ti ina ni Simon. Uwan, madam. Nagagko ti panagkanta ti anak mo, idi madamatilapay ti kasinsin mo. Magustuhak ti boses na. Adda production ko. Katno kayat mo, alaag ti anak mo. Alaag ti anak mo. Taikak iti kontrata na nga agpaay iti production ko. Kuha, ubing pa iti anak ko, ma'am. Di ka madanakan. Saan na ka na yun ti panagkanta na. Maminsan la iti makalawas. Kat ikari, asyak ti mang paadal iti anak mo. Kat itad ko amin amasapsapol na. Diyak kayata na maisina ti anak ko kanyak, madam. Di ka madanakan. Agtalinaad iti poder mo ti anak mo. Sukunag lang, no kasya ka sa pulak ti talent na. Kat no kayat mo, kuyugam tunggal sukunag. O anya, mayat ka, misis? Kuha, sige. Kasaritak ti anak ko. Mary, Simon, nakaumayak ta the good news ko kada kayo.
Congratulations, Mary. Nag-viral ti anak mo iti social media. Atoy, kita Diyos ko, ti anak ko, buy-buyahan ng tado at tao. Uhan, Mary. Intero asang alubungan ti mangboy-buyakan ko, ana. Simon, anak ko, naglaying ka. Nanang, Kansaan laday ka? Gaputa dagiti naparagsak ti anak mo iti social media. Adumat dagiti nangtad iti tulong para kada kayo. Mabila nga. Atoy. ha? Nagado kwarta. Diyos ko, Uhan. Mabalin yun dagi patakder iti balayo. Tadakkel agatad da ito'y intad da tulong kada kayo. Iso amang kita kayon iti lote ang mabalin nyo apagpatakderan iti balayo. agyaman ak madam. Diyos ko, agyaman kami. Naayat ka unay kada kami nga anak mo. Amom dagiti kasapulan mi apo. Kundi nanggag mo dagiti kararag mi. Agyaman kami, Diyos ko. Biyang, di tao. Melody anak, nakasukat kan? Wananang, Naisagana kung tibalon mo anak ko. Ingkaagiskuilan, wan. wananang, At damot tantay danong mo dita, wan. Kantay meriendam akamute, at daamin nandita, oy, wan. wananang. Thank you, Alamapan ka na nako. Tapno saan ka amala daw iti pagadalan niyo. Ingka urayan ng dagiti kakadwam iti arubayan. Tapno adda kadwam amag na ama panagiskwela. Sige, mapanak nga rudan, nanang. Intayo mga nen. Wen, mapantayon na. Oops! Saan da ka akadwa amangan, Melody? Ha? Apay, anyat sidam? Kwa, ugot ti kamuti, Laika. Yaks! Kadiri. Dagijay padam abulbulong ti sidana ti pakisangwam. Di ka makisango kada kami, tanaimas ti sidami, pasig akarne ti sidami. Sige, ingkay jay, ha? Nagbangsit ka pa'y mat. Naimbag lakit din ata ada ugot asidak ita. Iti kalman, asin laeng ti sidak. Ngam ita, andan ugot. Ay, Naimas ti mangan, nada sidaan. ay nagimas ti sidami. Uray sa anda ka kayat dalay ka akadwa, ayos laeng. Tamabsugak matlata nga uray awan kadwa ka mangan. Melody anak, pasensya kan Ngamjak ka ba ulan timang paadal kan ka iti kolehiyo anak ko. Sapay kumata maawatan na anak ko. Amumat asisyak laeng amang isaksakad iti panagbiagta anak ko. Kayat ko ti makaiskwela, nanang. Ay, anya nga rod ngay taramidan ta anak ko. Awan mo't mabalin a pagutangak diti lugar tayo. Uray kasano ti ayat ko amang paadal kan ka. Ngam awan mo't nga rod mabalin ko anak ko. Nanang. Iso nga agsardan ka paylaang nga agiskwelawan. Agurnong tapay iti pagadal mo. Tulungan nak nga agtrabaho, tapno makaurnong ta. Okay laang kan ka, anak ko? Wanan nanang. Damag kong agbirbiro kanon ni Sergiano iti katulong da. Padasat man dagaplay kadakwada. Ha, at dati anak na iti paraangan da. Ay, Laika, balasang ka. Apay, Adda ka din ni Papa, balasang ka. apay ni Papa, umutang ka? Ha?
Awan maipautang na ken ka. Ta saan nga papautang ni papa? Kadagiti mamirmiraot akas ken ka, nana. Ha, ay saan? Jak umutang, Laika. At dala ko maibagakin ko na balasang ka. Mabiit na ang tayabak. Di ka umunag. Tabawal ti dungrit dito'y balay mi. Ay, nagsupla damot day ta kaadalan ti anak ko. Nagalas ti pa nagsasauna. Nasaya tay may kami na. Talaga kasapulan mi ti babaunan di ti balay. Ngamin, nakiasawan ti sigod na babaunan mi, kahit saan na nagsubli. Ay siya kun asar ti alaan nyo nga agkatulong kada kayaw. Sige, kaya mangkita ka man iti may sapay akadwam. Duwate ka sa pula ka babaunan. Tande, marigatan ka no awan kadwam. Nalawa to'y balay adalusam. Adamaya ba makadwam? Kwa, jay anak kun sir Jano. Manutawan na. 17 na, sir. Uping pa ya. Jagtawan iti 18 pangato Tane, narigat no minor de edad. Amang ano madaksanak. Awan mo't lang amin ar-aramiden na ijay balay, sir. Saan nga gis eskwela? Saan, sir? Tadyak pa'y na enroll, tawan pagadal na. Anya. Ayabam to dito'y balaman. Takasaritak to, ha? Agpaiso, Sir Jano. Pagadalan da kiti kolehiyo. Wan, balasan ko. Ano kaya tiyo ti kondisyon ko? Nga ikaroyo iti inam, ti panang paadal ko kan ka. Ay, uwan, sir. Mayatak itid ay ta. Ay na, kay kayat kon sir. Tapno makaadal ti anak ko. Agyaman ako na kada kayo, sir. Awanan yaman na. Basta say-saya atong ti agadal. Tapno saan na masayang ti bannog to inam. Wan, sir. Ikari. Papa, apay apagadalin nyo day a melody. Ha? Nagswerte matan ngay no kasta. Iha, ikaro ti inana ti pangpaadal ko kan kuana. Kat, dito'y balay nga agnaad ni Melody, papa? Wen, stay in da iti inana kas babaunan. Anya? Sana libre ti gastuek apang paadal ka ni Melody. Bayadan ti inana, anak ko. Hello, mama. Bagbagaan nyo man ni papa. Apay, iha. Adda ngamin kayat natulungan nga gadal. Anak ti babaunan. Aniya. Ay katbayama ano kasta ti kayat nakaramidan. Awan bibiyang ko dita. Apay akasta kayo, mama. Tunggal aday punong ko may papankin ni papa. Kasta ka na yun ti isungbat nyo. Awan bibiyang nyo. Ay na, makiti trabaho dito abroad. Ato, ti pa ka-stress up ditoy. Isa mabalin ka di, iha. Di mo na yunan, ti pa naka-stress ko. Please. Ay, sige nga, Rod, mama. Sige, tanay. Ato, paramidag. Bye. Bye, mama. Aping amin apilitam ti agadal. No awan pagadal mo, Melody. Ha? Agraraman ka matanya. Kaya't kumati makalpas iti panagadal na, Laika. Ay sus, nangina ti mabayadan iti college. Agkatulong kalat na nakanayon, may mayat pa eh. Adamot arapaap ko iti biyag, Laika. Kaya't ko atulungan to ni nanang ko. Tasyak laang ti makatulong to kan kuana. Ha? Agraraman ka man. Para laang kadagiti baknang ti makaadal. Saan apara kada kayo amamirmiraot? Papa, di nyo lipatan di allowance ko Kahit itid kulay di kalban iti allowance mo Sa bali day di Adda pangusarak iti kwarta, papa. Gumatangak iti jacket kun bag ko. Kagat-gatang mula iti kagawa di na panalawas. Ha? Naumaak kadagi jayan. Anya, makalawas laeng naumakan. Sapay nangingina dagiti gat-gatang nga makawas mo. No nangina, original. Napintas, papa.
Ngam no nalaka, lokal. Jakla pagan ano ti agaramat itilalakaan na gamit. Suruam ti aginot. Saan na saya at tinabarayo po ya tao. Estudyante ka pa lang, hanggang grabe, ipanaggasgastos mo. Ay napapa, di kay kadi madanagan. Tainton may sa akton a doktora. Siyak tumitin timangtad iti kwartayo. Kan bayadak tong amin agastos yung kanya. Tapno awan may ibagbagayo. Saan man na day tabayan-bayan ti pagpagamlay ka? Tikit di pa nagadal mo tinto na rem. Agadal ka na imbag. Kat, anyat inalam a kursom, agra? Ha? Oh, apay, di mo kaya't tiawag ko kan kang agra? Punomat nga agra ka. Agra naman. Laika. Anyat kursom ko na. Kina maestra, Laika. Sika, anyat inalam a kursum. Kina doktor. Anyat serbita kursum iti kursok ngay. Naimbag ti kursok ka. Tapang mayaman. Sika ngay. Saan na balen Tinapatag, makalpasak iti panagadal ko, Laika. Makiasawa ka kit din. Say-sayangam la ti kwarta ni papa. Ha? Yala anak man kit di ti merienda. Mabisina. Ay, uwan, Laika. Di mo man sang kabalikas tinagan ko. Apay, close taya. Tabas tabir nga birngasan naklatan. Ha? Alan, darasam tagunay. Taadda pa ipaaramid ko no madamdama. Oh, adtoy anak, ipadas mo, umanay kan ka. Nangalaan niyo iti dayti abado kan bag. Wow, nagpintas mo tandag ito'y nanang. Inikanak ni Sergiano iti kwarta kanak ko. Kat napang ko ingatang iti wagwag abado kan bagmaw. Ala, nagpintas mo ti ginatang yun. Amaw no sagmamano da kita anak ko. Manungay, nanang. 35 day tabado, kun iti laeng day tabag. Oh, ala, natsambaan yung aruda, nanang. Uy, type ko launay ti ginatang yo. Masukatan mo't langan di bag ko. Thank you, nanang, Awan anyaman na anak ko. Basta agadal ka na imbagwan. Uwan, nanang. Kat numakalpasak to iti panagadal ko. Saan kayon to napagtrabahuan? Tasyak to nagtrabaho. Para kada kayo. Adto yung tigatas mo, Laika. Idi sumlat ta di talamiseta. Uwan, Laika. Nagragsakan sa ita a melody. Apay, anyat pa karagsakam. Awan, Laika. Anyat pa karagsakam kunak. Apay anaisem tirupan ita. Kung amin, kabarbaro tibado kan bag ko. Usarak inton bigat no mapanak ag klase. Apay, sagmamano tibado kan bag mo. Saanan anas ka na mamuam, Laika? Kababain. Sagmamano kunak. Ay, kwa, 35 tibado, kan 80 pesos tibag ko. Natsambaan nga ron ni nanang ko dagi dya agamit ko. Anya, dayta ti pakaragsakam melody. Ha? Yaks! Nakalaklaka. Ha? Grabe ka man. Nagrabaw gayam tiraragsakam. Ha? Kunak man lano 3K, wano 5K ti balor dagita. Ha? Nonsense. Hay, kas kalaubing. Siguro, no gumatang ni nanang mo itilalakaan at tsinelas, kas taunay aragsak mo anya. Kat uwan alay ka. Kasta kami ngamin amamirmiraot. Taidi ubing kami, wano ubingak. Dandan ni Jack pa'y makatsinelas. Kan amumot asako ti bag ko idi. Wana, amok dayta. Nagmursang asako ti bag mo. Uwan lay ka. Iso nga ita ta makagatang kami iti bag. Wano anya pa'y di ta kagawaan. Maragsakan kamin. Ta saan mi an napadpadasan ti kasta. Ano sa inyo ata nakurapay kayo kat nga ron?
Siguro, sadot dagiti dadakkel mo, iso amamirmiraot kayo. Saan mo't Nasapa ngamin anatay ti amak. Isong agmay-may sa ninanang ko amang isaksakan iti panagbiag mi. Kan talaga narigat ti panagbiag mi, tawan sa ni Kwame. Iso nga ita. Kas kayla agraraman nga agina, tamairan-ranod kayo iti kinabak ng ni Papa. Ha? Agraraman kayo at talaga. Ha? No siyakla ti mapatulo. Diyak kayat apagadalin na ka ni Papa. Manang gundang way kayo. Laika, di mo sabat us-usaran dagiti abadbadong. Saanan, Papa? Na umaak dagitan. Ited mo ni Melody na nakawarala iti silid mo. Ay saan? Nagswerte mo tanday di a babae. No iso ti mangusar ka dagita. Kat nung hinginaan amin agamit ko. An-an mo ngay nga rod, no di mo usaran. Sayang, Ay, basta. Isubliyo iti nangalaan nyo. Taidulin kunto dagita. Itad kunto kadagiti gagayim ko. Saan kat aday jay a melody? Ha? Nagswerten ngay no pagusarin nyo iti nginginaan na gamit. Day jay rut-rut ti itidyo ken kwa ta iso ti bagay na. Laika, saan anasaya at tikas nga ibagbagama? Aglablabas kan. Natangsit ka una yan. Masurunak kami. No apoy apagad-adalin nyo ti saan nyo mat akap-kapin ano? Sana libre ti kwarta gas-gastusan ni Melody. Sweldo ti inana na jay kas babaunan dito'y balay. Ha? Basta. Diyak kayat ti kinaagraraman dagijay nga agina, Papa. Period! Papa, agsardangaksan nga agada. Anya, apay manan. Kasla nabambanugan ti panunot ko. Kayat ko ti agina na. Ang sayang titawan. Kanayon ka ngagsardeng. Kita man, graduating ni Melody. Idinto ta si ka, kat second year college mo pa'y laeng. Takanayon ka mat ngagsardeng. Makapa-stress mat ngamin ti ag-eskwela. Agadal ka kindi. Ano sa man? Didak kumamat pilitan, Papa. Nabanugak nga ron. Ituloy kong tumanan ano makainanaa. Anya. Ay na, umadanin ti panagturpos mo, anak ka. Uwan nga ron, nanang. Sana napupuutan ti aldaw. Graduating nga kaya man. Wen nga raod, ay na, nakaragrag sa kakanak ko. Makasangitak itinakaro a kinaragsak ko. May sakan doon a profesional, anak ko. Uwan nga ron, nanang. Iso nga yaman tayo iti Diyos. Tamok nga iso tinang iremedyo iti amin. Tapno makaadalak. Wanan ako, kat inton addan ton trabaho. Di munto ko malipatan ti agsubalit iti kinaimbag ni Sergiano kan ka. Wan. Uwan, nanang. Hello, bakit? Apay nga ita ka lang nga umawag. Nabayagan nga ururayak ti awag mo. Agawid ako ni Timabiit, Chano. Kasta. Kano? Anyapit siya, tasukunan kay di airport. Sanan. Makawayasak. Kana mga no sana di tati pagdiretso nga gawin. Anya? Papanam nga ron. Ay basta. Ibagak to. Sige, bye. No, kasta. Ag for good kayon, Mama. Wen, iha. Agawid akin to numaya lawas. Ngam di mo ibagbagakan ni Papa ma. Tipit sa nga imbagakan ka. Ha? Taapay, Mama. Basta di mo ibagbaga. Sika lang tinang ibagak. May karim ka di? Siguro, kaya't yung asorpresaan ni Papa niya. Basta di mo ibagbaga. O sige, bye. Bye, Mama! Papa, kunan ni Mama ajak ka no ibagbagat isa sangpat na. Ngam na jak ibaga, awan kadwak amang sukon kan kuha na ije airport. Apay, kaano asumangpet? Intun o may alawasan, Papa. Kayat na kayo siguro ang sorpresaan. Iso adi na kayat nga ibaga kada kayo. Ngam, da kayon to ti kadwak amang sukon kan kuha na. Iso nga ibaga ka nga. Ay, unay lakit din dyan nam.
Kaya't nagmasurprisahan, ha? Sige, sabatin tanto ni mama. Amo ka din ni mama, masyak te kaduam dito airport ita. Saan, Papa? Jack imbaga. Iso asigurado ang masurpresa mat ni Mama. Anya? Ha? Dayjayan ni Mama, Papa. Sino di kakip-kipin na lalaki? Dagitawa ng bain. Relax, Papa. Ang mga nuka-anakan na anakagigdan na anagawid. Takatawnak sa di lalaki akadwana. Diyak la siguro mabigbig. No asino di kadwana. Mama! Come on, honey. Pumanaw tan dito. Mama! Mabit na! Dagitawa ng bain. Makitam. Kabit na dayjay alalaki like ka. Apay ana-aramid ni Mama tikas niya eh. Makaumotib. Agyaga. Nabartak kayo manan, Papa. Inal daw nga agbartak kayo. Awan, sir, bitibiyag ko. Nauma akong agbibiyag, anak ko. Diyak mo't pinaspasakitan, tinam. Awan, timati ngayon, naramit ko kan Juana. Nagsingsing puta, kabayatan, tikada na jabrod. Ngamanyatin, supad na. Ala, huston, Papa. Aklunan kayong tinaramid ni Mama. Tagdandan na dan itilalaki na. Sir Janaw, agintin kayo malun ag may maysa. Awan, sir, bitibiyag ko. Sir, ayun kayam, sir. Inton bigatan ti graduation ti anak ko. Dumaray kayon tukuma. Nakayulatan. Awisan nyo nila, kano kayat na, tayo suti ka duhayo. Sir, pagyamanan mi ti ado atulong yaw. Agsubalit kami to kada kayo, sir. Saan? Saan nagagsingsing, Ermina? Iso baybayam da ita subsubalit dita. Jak masango, da kayo latan ti mapan. Ha? Sige nga, Rod. Da kami latan ka ni Nanang. Naragragsak kumamot lang, no da kayo kan ni Papam amang saksi iti pa nagturpos kon, Laika. Taapay pa lang. Kaya't mo tagpasikat, tanakalpas kan iti panagadal mo. Idin to tasyak kat saan? Ala, saan nakas ka, Laika? Sa anak aminal, tapno jak maawatan ti kayat mo ang mapasamak melody. Pasikat ka. Papa, kaya't kung tag-eskwela, ituloy ko manin ti agadal, tapno mailipas ko ti kurso. Ladingit ak anak ko, nga mawanan kwartak. Nabaybay ti negosyo ka. Anya? Kinapudno na pasig nga utang ti kwarta nga araramatin ta ita. Naisaldak pa yan ti balay kan lote. Anya? Apay ngay? Pasensya ka, anak. Ngam nasakit ta anak iti husto iti naramid ti inam. Iso napiktaran dagiti negosyo. Kasano ak nga rod itan, Papa? Kasano ti panagadal ko? Kaya't ko niyagadal mo nan. Awagan ti inam. Tayo so ti mangiremedyo iti pagadal mo. Inawag akon. Namawan ka no kwarta na. Agrigrigat da kanumat na ni ti asawa na. Anya. Kasano ti panagadal ko, Papa? Kasano tayo ita? Laika, amo ka kasapulam titulong ita. Damag ko akayat mo kano tag-eskwela. Nasa ungamin ni Papam kan ni Nanang ti maipapan iti dayta. Nagsayaat ni Papam kada kami, Laika. No saan agapukan ko, ana? Sa anak ko maanakalpas iti panagadal ko. Kat itataadan na talaga na trabaho. Kaya't katulungan.
No kayat mo man ang eskwela. Ha? Di ka ko magbabain, like ka. Kan, tilmunam ko man ti pride mo, kat awatan ti jayak kan ka. Pakawanin na ko, Ma Melody. Ha? Sorry, iti kinagubsang ko kan ka iti kalabas, Melody. Naglablabas at inuy-uyaw kayo. Kanoy niya pa'y di tangag kakasakit a sarita timbagbaga kada kayo. Ngam ita kayo matgayam ti makatulong kada kami. Kaya't kula subadan ti kinaimbag ti amam kada kami, Laika. Lipatan mo tinapalabas. Di ka mandanagan. Saan na ka nagimula iti sakit tinakam? Makonsensya aklang amin. Kan mabaingan. Linaplaptan ka ang makaadal iti kalabas. Katagyaman na nag-eskwela ka, Melody. Diyak na yung pagarup kasi kati makatulong kanya kita. Agyaman ako na ikan ka. Awan anyaman na, Laika. Agyaman nakmat ka ni Papam. Ngamin, ado tinaitulong na kanya. Tapno makalpasa kiti panagadal ko. Iso nga ita, mga barwanan tayo manan. Katno ka sa pulam di kwarta. Di ka kumaagbain nga umasidid kanya ka. Si dadaan na katumulong kan ka. Agyaman akmanan, Melody. Nagsaya at ka, tao. Biyag, di tao. Aki, apay nga da ka ditoy. Kunak man no da klase mintun bigat. Mapuyatan ka laeng no adda ka ditoy bar. Nasken ko mga agin inanakaytan. Kaya't ka kumatulungan, manang. Alas 2 pa'y mati klasik intun bigat. Ay nasaanen. Kabailak mo't daytoy. Ken may sa aduti katulungak ditoy. Kabailan min. Matuo ka nakmat ngamin nga agigyan latan ijay balay, manang. Ala nga rod, angam dito'y kalaang basit nga opisina kwan. Di ka rumrumwar. Amangan no makasalaw kan tukit di iti mang bastos ken kaditarwar. Sapay pasig alalaki ti customer tayo dito'y. Kat gagangay na ata barkat nga rod dito'y, manang. Ala, panawan ka nga rodon dito'y tani. Umad-adun ti tao. Hi, Hi! itala nga makita ka dito yung bar. Kabarbaro kan sa dito. Ay, wan, siya gayam ni Byron. Mabalin, ti makiam amukin ka, ating? Aki tinagan ko. Agyaman aki. Sabi lakma, ta maadaan ta pa itinananay nga oras. Tapno, makapagam-am mo tayo Diyos to. Agkatuan Ada aklang mat dito'y. Kwa, saan ko maaditoy? Agkita ta ko may tirwar, mabalin? Ha? O sige. Ngam intun adawayak. Makumikumak ngamin ita. Agyaman aki. Alaaklat ang tinumber mo, tapno maawagan ka no kwa. O sige. Ni Byron ka di tay lalaki ang nakasarsaritam itay, aki? Wen manang. Naranaan nak nga da iti kaha itay. Iso anak yam amo kanya. Agan anad ka iti dayjay lalaki, wen? Pudno asuki dayjay dito'y bar. Ngam, jak mo no mapagtalkan dayjay. Nadlaw ko nga mila sa bali ti kita na ken ka. Wen manang. Amok pa'y mat nga umuna Ngam, uray no maki-boyfriend ka, saan mula taabaybay anti panagadal mo, ha? Wen manang. Di ka madanagan. Jak baybayan na talaga ti panagadal ko. Hagyaman ak no kasta ading ko. Jak kayat nga agnanayon adito'y kalatan. Wen ka di manang. Ngam bayat ti panagadal ko. Bayam ko matumulong ak ditoy. Jak ngamin kaya tamarigatan ka, manang. Naimbagkit diya tanapig sa daytoy ang negosyo. Saan ang maawanan iti tao ng runa iti rabii.
Uray saan ka pa'y laang amap-mapan ditoy. No adu ti aramiden yo, iti pagadalan yo, wen? Wen manang, makumikumak nga mina no next week. Iso asigurado asa anak to pay la makatulong kan ka ditoy. Agyaman at tapinat ganak matlang, Aki. Namitlo na daras, may nawis ka. Ngam, italang apat gam ti awis ko aramarta. Pasensya kan Byron. Busy ak ngamin. Di ka mat makikita ijibar. Manong aldawan nga awan ka ijay. Aywan, nagpakada ak pay lang kini manang. Ado ngamin ti masapul nga si kaswak. Okay. Kasano nga iti daton ko nga ayat kan ka. Awan ka di talaga tinamnamak. Ha? Ay ayatin ka, Aki. Di na kumamot parigatan, please. Alaman laangan. Aklunan kan. Total, nasingpot kamat. Agpeso. Oh, Aki amanak. Nakaragragsakak, Aki. Inaklon mo ni Byron? Wen manang. Isumatlaang nga dyan makitkita dito'y bar. Ang aki ading ko balaagan ka manan. Di ka unay agtaltalag. Wen manang. Kanayon ko matalaglagi panday takat. Aywan, pasensya ka pay laang manang no di ka pay la matulungan dito'y bar. Nagrigat mo't ngamin nagitar aramiden mi iti pagadalan. Okay laan kung nakmitkin ka. Saan anas ka natulungan na? Igaid mo kit di ti panagadal mo. Wen manang. Byron, iho. Kunak manuyam amum ita, tay nobyam. Jak pa ngamin nakasarita ni Aki, ta makumikong pa ita, mama. Ngam addan to aldaw amam amoyo tinobyak. Nasingpat ni Aki. Sigurado am laeng ama ipagpanakkel tayo tinagtaudan na a pamilya, iho. Tano saan, nakababain kadagiti kakasinsin mo, nakaasawa iti doktor kas kada engineer. Ha? Mama, Apay, nakaamamuam iti nobyam. iti may sa abar, mama. Nagtrabaho nga minijay. Ang saan na sumsumrag, ta makumikom iti klase na. Ayun ay kamatan, iho. Di ka la nakapagpili mo ten iti nagbalin na nobyam. Nagadumot di ta ti mabalin mo nga arman. Hanggang kasta pa ya klase ti babae. Ha! Itapay laeng ibagbagakin kan, Byron. Jak maaklon dayjay a babae. Di kag pampanunot. Saysayangem laeng ti kinasirib mo. Mama, papa, iso ni Aki. Naimbag nga aldaw yung ma'am, sir. Kastamat kan kaihan. Isumat lagayam apag mamauyungan na kati anak mi. Tanapintas kamot kayam. Agyaman na, ma'am. Pasensya kan. Ngam prangkaak a tao. Noan niya ti jakayat, diretso nga ibaga. Iso as sorry, ngam saan ka akayat para iti anak ko. Mama, Amelia, anya ka kadi. Apaya kasta ti panagsasaom. Nakababain no maamuan dagiti kakabagyan tayo, anaam mulaang ni Byron iti may sa abar ti nobya na. Hosto na ita, Amelia. Nasakit mo't na ita panagsasaom. Sumardag ka man! Imbagak lang nga ruda na jak kayat day ta babae para ken ka, Byron! Yamin kuyog mo pa ila dito'y balay. Ha! Sinaam daytoy a babae. Nagsakit ti pa nagsasaw kanyak ti ina ni Byron, manang. Jak ni namnama akas ti pa nagkitkita da kanyak. Ading ko, napadasak ti kastan. Iso adya ko na kinobyo, idi nagsina kamin iti muna anobyo. Awan makunak iti ama ni Byron ta nasingpet. Ngam, ti ina na tinagsakit ti pa nagsasauna. Kasta una pa nang tagibasit na kanyak. Ay, agad. Anya ti kuna ni Byron nga eh.
Saan na pulos sa nagsasao? Di na pulos tinubngar dagiti imbagbaga ti ina na may papan kanyak manang. Red flag daytan, ading ko. Paliiwom nga umuna, numapagtalkan at talaga dayta alalaki. Madi nga rod tiriknak manang. Tadinak man lain sakit apulos. Hello, Aki. Hello? Apay nga mawag ka. Aging ka kadita. Kaguran nakpailaeng. Pasensya kan. Diyak ngamin namnamayan nakas jet ibaga ni mamakin ka. Diyak amo non niya ti sawag. Adamot punto ni mamay tikas niya na ibagana saan ka di. Ang no pekas ta. Pasensya am kumalatan ti inak. Unay ka magtan, Byron. Imawawag ka pa'y langarod. Noawan matlagayam na sayat nga ibagam. Nainayunam lang ti sakit tinakam ko kan ka. Ni, saan kumamot takas ta, ha? Kwa, agkita ta ko ma. Kaya't ko ti makabawikan ka. Saan pa'y lang ita? Di ka kaya't na makita, Byron. Aki, please. Sige, bye. Ni, apayan manang. Adamot pulis ang nadanunak dito par. Anyat na pasamak. Ay, adamanan naggugulo a customer Ada na tiliwan ti asawa ng agbababae. Ay, normalan ti kasta dito'y ading kong tabarkat nga rod dito'y. Ay, kunak man no saan ka nga umay dito'y ita? Masurunak namin ka ni Byron, manang. Day tanti kun kunak ading ko. No toksikan ti relasyon nyo, sinaamon. Saan pa'y nga ita, manang? Ngam nagkamkamali. Diyak mabutang amakiwin naswas kan kuana. Awan mo't mapukaw kanyak no bilang laang. Aki, kunakun kat nga daka dito eh. Oh, Byron, itaman pa yung makita ka man nandito'y bar. Well, ten karik namin iti bagik asaan ako na sumrek iti oray ani abar. Manipod nagkinaawatan kami iti kabsat mo. Ha? Liklikan lang namin ni Aki. Iso nga palaran ko ti imay. Ket agyamanak tanadanon ka dito, Aki. Rumarta ko ma. Ado tinapati kapag saritaan ta. Byron, pasensya ka na. Ngamjak palubusan ti kabsat ko arumwar. Manang. Siya kunti makamo ka ni Byron. Ang Aki. Agdalag ka kanyak, manang. Di na ko mapakadanagan. Kunak man no restaurant ti papananta. Hotel sa mo to nang isardangam itilugan mo. Agsarita talayang dita hotel, Aki. Di nak malilaw, Byron. Nagado ang mabalinta papanan. Hotel pa'y tinapilim. Sana ka manal. Tapno jak matarusan ti kayat mo nga aramidan. Ngam pasensyakan. Itapay laan. Makiwin naswasak kan. Ngam pudno ti imbagak nga agsarita talayang. Di mo uray na makadanon ti iti unag ti hotel. Tama nga noon niya pa'y ti maaramid ko kan ka. No agkam mali ka. Inan-anusak aming agkakasakitan ng ngag ko iti inam. Ipagpagapok ka. Kunam abumawi ka kanyak. Ngam kasto'y gayam ti wagas mo. Dita ka man langan. Mabit lang, Aki. Aki! Nakiwin na suwasa kun iti dayja Byron, manang. Nagalas mo't gayam ti ugali na. Kasmo't lay iti inana. Ha? Ne, apay. Anya tinapasamak ading ko. Basta. Pasensya kan, manang. Manipod dita. Ipamaysa ka talagang ti panawon ko iti panagadal ko. Diyak pa'y lamaki nobyo. Nang runa no kasi ti dayja Byron. Kasta ti kasayaatan nga aramidem ading ko. Ipamay-sampay laang ti agadal. Nang runakat ni, saan asinsinan ti kurso nga alalaem. Maragsakan ta iti mabit. Makalpaskan iti panagadal mo. Uwan nga ron, manang. Kat numapasamak dayta. Siyak tumutin ti makaamukan ka. Panawam ton dayto'y abar. Tapno makasarak kan tumutin iti lalaki ang mangayat kan ka, manang. Naimbag man ta nakapagpanunot kamot laeng iti nasayaat. Kat sininamon day jaya babae, iho. Mama, Ha! Sana maibagay ken katikas jay a babae.
Tay professional ti kayat ko para ken ka iho. Ken awan gayam, nagsagana ka. Tayam amok to ken ka tay anak ti gayam ko. Agad adal iti medisina dayjay. Agbalintua doktor iho. Sige mama, da kayo ti makaam mo. Aki ading ko, kamaudyanan na, nagtupos ka matlaangan. Sanak a pinaay ading ko. Para kan ka dahito abaligik, manang. Iti saan ngagbayag, naan-anay kanton a doktora. At dapat board exam na, manang. Basta, dakkel ti panagtalek ko iti kabailam ading ko. Patsak, maipasam na ita. Sapay lako, ma. Byron, anya di inyawag ti gayem ko nga ina tinobyam. Unay kamatan, di ka lag pampanunot matan. Apay asinikugam tinobyam, katagad adal pay laeng. Nailawaan kami ni Tinobyak, mama. Saan min ang nagawidan ka ni Melissa tirik nami. So, kaya't ko nga ikalay sa. Aga, magadadal pay laeng. Agong unget ti ina na ngay mawag kanya. Tadi na kanukayatan ti ag-eskwela. Oh, kasla mabayinak pa yun na sumango iti gayem ko. Di ka nga nagpampanunot, Byron. Manang, itatan na talgadan ti trabaho. Panawa mo day ti abar. Dakkel mat kiti ti pagyamanak. Tadakkel a katulungan ta idi iti panagadal ko day ti abar. Ngam, kaya't kong aginanakan, manang. Ay naaki ading ko, naggasatak meten. Takasken ka tinagbalin akabsat ko. Maipagpanakkel kalaunay akabsat ading ko. Kastakmat kan ka, manang. Ado ti sakripisyo manang tulong kanyak iti panagadal ko. Ket kasado, agtuloy ka di manen nga agadal ni Melissa. Nakapagpas ngay meten. Kwa, saan pa'y mama? Ngamin, masikugmanan ni Melissa. Anya? Makatawan pa'y lati anak yung masikugmanan. Kan may sa, di na kanon kayat ti agadal. Masadot kanon. Nang runa ito ta masikugmanan. Ay, anya meten. Awan mo't gayam ti maipanakal mo iti agbalin nga asawam. Ibagbagak pa'y mo't kadagiti gagayam ko nga agbalin tuwa doktora ti manugang ko. Saan man natila sasawan niyo, mama? Nagngatuntumot ti arapapyo ng agbali na manugang. Napili kayo nga minunay iti agbali na manugang. Anya nga ita, nakatumpungak lakat nga rodan iti sadot. Napintas lang ni Melissa, ngam sadot mat. Tila nga min inrit-rito yung kanyak. Anya? Hello, ading ko. Manang, kumusta ti pa nag-travel mo? Ay na, nagaduti mayat apag shoppingan dito yung Thailand. Anya ti kayat mo pasalubong ko ken ka? Urean niya ditan, manang. Tinapatag kat nag-enjoy ka dita. May mayat ko maano kadwa ka ading ko. Ang busy kamot ngamin dito ospital pag trabahwam. Wan nga rod, man-mano ti bakantek. Alang nga rod, aganan ka dito, manang. Wen ka di, doktora. Agan-anad kamot dita, ading ko. Next patient, please. Ma'am Amelia Villegas. Siyak dayta, doktora. Ha? Agtugaw kayo pa'y, ma'am. Thank you, doktora. Aguray ka. Kasla mabigbig ka, doktora. Kumusta kayon, madam? Owen! Si Katay ex ti anak ko, saan? Wan, ma'am. Ngam madamdama tayon to nga agsarita. Adupay nga minta gurura pasyente di tarwar, ma'am. Check upon kayo pa'y. Sige, doktora. Agawit tayo, mama.
Mabainak dito yan. Ora ka nalpasan ti check up yo. Ito pa'y nga ron ang pakadakan ni Aki, kababain mo. Sapay ko na nga orayin ta amalpas. Jack lang pagarop amay sagaya man ang doktora ni Aki, mama. Uwan nga ron. Ura siya. Mabainak ken ko na. Tinagibasit ko ide ang kastoy mo't gayam ti pagtungpalan na. Pasensya kayon. Kung naklakit din no nagawid kayon. Ay, nalipatan niyo pa nga inala ti reseta ti agas yo, ma'am. Agdardaras kayo mat nga minarimor itay kung na ti sekretary. Uwan gayam. Mababainak nga minken ka, doktora. Aki, kung ayulatan kanyak, ma'am. Pasensya ka lakuman. Kapo iti impakitak iti kalabasken ka. Awanan niya man na, ma'am. Pinagbalin ko akarit na gidya na ibagayo kanyak. Tapno adda nga igad ko ti agadan. Kat maragpat ko ti arapaap ko iti biyag. Di mi pulos ninamnama. Akas ti pagbanagam, Aki. Kablaawan na ka. Agyaman nak, Byron. O sige, panawan kayo pa nga ron. Tani, nag-break aklaan. Agtrabaho akmanan. Tani, ado pa ti nakapila pasyente. Kasladyak pa dyan, ti makikitak ita iho. Kasla aklalumnad, kapo itinakaro abain ko. Ora siya, mama. Ang mala, agawid tayo kitin, tapno makainan na kayo. Ang intay pa'y gatangan nagti agas yo. Biyag. Tita. Ilimad tayo ti panagsikog ko, nanang. Iso adiyo ko maibagbaga ka naman ng alis ti amin. Anak ko, imposible ti bagbagam. Awan ti palimod adi maibutaktak, anak ko. Maamuan tulat ta ni Alice anak si Kuka. Nga uray kasano ti panangilimod mo. Sana balin basta di na maamuan ti ama ti sikog ko, nanang. Anak ko, Diyak namin pulos ni namnama ti kastya na pasama kanyak. Mabainak kada kayo. Kagurak ti bagig no apay anaramit ko ti kastya. ala, di mo kuraan ti bagim, anak ko. At datitan, awanang ti maaramidam, no di ti mangaklon iti amin. Aywanang ti sikog mo, tapno na salun atto, nga ipas nga imo. Apay nang surutan dati kasinsin mo yung lugar na. Inta kong staan. Amunta na kanyang tiga sasaad na. Ay, panagkunak. Nasaysaya at no si kalaangan ti mapan. Taamangan numabain. Kan mabutang ti kasinsin ko kanya. Ha? Pakaamuan na kadagos no anya ti damag, Tony. Saan nga pa nasasaya at nakadwa ka, Alice? Ibaga talatan nga amumon dinapasama kala kami. Anya? Ay, sige nga ron. Duwata amapan, Tony. Naimbag nga oras yung auntie. Umay kami man. Da kayo ba't gayam, Alice, balasang ko. Ala, sumrag kayo. Agyaman kami, auntie. Nagyaman kami, auntie. Adda ka din ni Lenlen, auntie. Adda iti silid na. Awan ngamin gaganay gayat na. Isung agpupupuklatan iti silid na. Anya? Mabiit laeng tayo ba balasang ko. Agsarsarita kayo, tagluto ak iti pagsasangwan tayo. Manang Alice. Jakon kayat agsubli iti balayo. Saan ka mabali na pilitan? No talaga adi mo kaya't dagsubli kada kami, Lenlen. Adda kang runaan arason. No apay nga imay kami. Umunay ta amin. Kaya't ko tagkid daw iti pamakawan kan ka, Lenlen. Kapit napasama kiti nagbaytan ta. Di ka matalaga. Tamon ni manang mga alis tinapasamak.
Wanlalan. Napakawan kon ti asawa. Inlawlawag na ti amin kanya. Nakainom kayo kano? Isa na pasamak ti kasyay. Pakawanan nak manang. Jak ni namnama ti kasya na pasamak. Kontra iti panunot kan riknak ti kasya na pasamak. Ala, di mon pa kariribukan dahi na. Awatin tayon ti amin. At daditan. Kat, kumusta ka itan? Day tangarod ti parikot manang. Jak ko may baga day to'y. Kunak nga ilimad ko kada kayo. Ngam, tangay among matkaya man. Masapo lang ay bagak. Ngamin, masikugak. Anya. Di ka madanakan. No nagbunga ti panakailawan nyo, ipaay nito ni ti responsibilidad na iti anak na. Wen Len, pakawanan na kumamal. Tanaramit ko ti kasyakan ka. Jaking gagara ti amin. Gamnupay kasta. Makasagana ka mangipahay iti responsibilidad ko kas ama ti anak ko. Ala, Uston, di ka nagsangit lang. At daditan, iso nga awatin tayon ti amin. Ang yaman nak tamawatan nak manang. Kunaklano kagura nak. Uray guraan ka, saan matla may sublin tinapalabas. Iso nga awatin tayon dayta. Ang yaman nak manang. Sige nga Rod, saan kami ngagbayag? Tadapay trabaho mi. Mangibati kami iti busbus sa makwarta. Agpa-check up ka. Kan gumatang ka iti vitamins mo. Tapno na salon at kayo iti sikog mo. Agsubli kamin tumanan, lanlan. Kat, anyat marik na bita, tanay bagamon ti agpaiso ijay kasinsin mo, anak ko. Medyo nabang aran tiriknak nanang. Kaslan na parutan iti siit ti barukong ko. Ngam, nalidayak latta. Ngamin, nagsikuga kabalasang. Ay ayak ti bagik. Kastamat ng tipas ngay kuntong anak ko. Diyag ngamin pulos inarapaap ti kastoy. Naragsa ka pamilya ti narapaap ko abuklan. Nga mapay akas ti nagbanagak nanan. Ala, awatan tayo ti kasta nagbanaga, manak ko. Agkararag ka, kat dawatom ti panarabay ni Apo Diyos kan ka. Naayat unay ti Diyos, anak ko. Saan nakabaybayan, panubok laeng daitaken ka. Iso nga agpatibkar ka. Kat ikarik at ikabaybayan, anak ko. At daak laeng ditoy amang bayabay kan ka. Babaan ti tulong ti Diyos, Ana Marso. Kabagis, nagkapunsabi dito balayo da alis. Wan kabagis. Sa tida pa mo imay di balay. Oo, na yun da yung anak ko. Agdardaras na siguro, kabagis. Ay, wing kayang kabagis. Kung namasikog ni Linlin akala ka. Asino ka sila kasikog kan kwala? At dayan nubyo la. Awan makikita ako kuyugan na nubyo la. Ay, asino tinubyo ni Linlin ko na? ay. Binilinak ni Alice ajak kano ibagbagakan ka ti may papan iti daytoy. Ngam kabsat ka. Iso arumbang la amaamwam daytoy. Jak kayat tagilimad kan ka kabagis. Ha? Anyat kahit mo asawan? Ay, dungag ka kabagis. Ibagakan ka tinapasabak. Kano asino ti ama ti sikog ti kaanakam. Alis bangal. Inak ituludan ni Linlin itabas na. Sumurot ak, Tony. Di mo tatatrabaho? Basta sumurot ak.
Aglangan nakpailangan iti trabaho. Sa baling aminan ti madlaw ko kan ka. Ha? Di na kun awisan amang sarungkar kinilanlan. Kayat ka di asawan day ta. Ama development tirik nam kankwana. Mananggatag kalaunay alis. Dahil sikog na lang ti makagapo. No apay ang mapapanag ijay. Basta sumurutang. Saan amabalin asikala ang timang sarsarungkar kinilanlan. Umadanin ti panagpas ngay mo lanlan. Dakkelan ti tiyan mo. Uwan manang. Nalok magsiguro nga ubing tipas ngay mo len. Di ka unay mangan itinasamit. Tapno saan alumok magtisikog mo. Tapno saan ka amarigatan nga aganak. Uwan manang. Oh, at iti kwarta lanlan. Busbusang bayat ti kaawan mi. Ado una yung tinaitid yung kanya kakwarta manang. Alakit din. Tapno magatang mo amin na kayat mo akanan. Kat inton umay alawas, umay kami manan. Takadwaan da kanto amapan iti ospital inton agpas ngay kan. Uri saan kayo nga umay manang. Mataktak kayo laang. Adamat ni nanang akadwak. Basta umay kaming to, sakbay ti panagpas ngay mo. Nasayaan, tadi mauas kayo dito balay alis. Kanayon kayo ang mapaligya balay daan tem. Ngamti kayo pa'y makadawas dito balay. Pasensya kayon, tani busy kami ngamin. Kanayon kami agdardaras tatang. At na sa uni ka bagis ko kanya. May papan iti sikog di kasinsin mo. Pudno aya, aputot ti asawam di sikog na. Unay mata ni auntie. Kunak mat adi na ibagbagay iti sabali ti may papan iti dayta. Kabsat nak ni anteng. Iso nga awan ilibad na kanya. Pudno aya ti imbaga na anak. Wan tatang. Awanan ba ingarod ti asawam ano kasta Alex? Tangiwat yung tatang. Amangan namangag na kayo ti asawa. Ora mangagda, kapag lumagawanan bang! Anda ka nga asawa na, ngam tinutupan na dya kasinsin mo. Di yu amo tinapasamak. Iso adi kay sumanaong. Amok ti napasamak, tana istorya na antim kanya. Nabartat da ka na. Ngam saan nga umdas arason da ita. Talaga kidingag da pa nagkustulay ti kasinsin mo ha. Iso nga impampamuspusan na amin. Sige, mapan kami tani. At dapay lakad mi. Oh. At titikwar tayo. Mapan kami, tatang. Lalaki timpas kay mo len. Uwan nga rod. Karupro pam ti ubing Tony. Wanalis. Ay na. Anton anak ko. Yes! Len, thank you, ha? Kasuan, thank you. Ngamin, di mo pinaybayan ti sikog mo. Ala, agawa am ti agpapiksa len. Tapno makaruwar kayo dito ospital. Nakitulod na itidaya pa rin ni Balong Alis. Dua tama pan. Taalaan tante anak mo. Anya? Di ta ko mabiglaan ni Lenlen. Ang mga nusaan mo manugot. Diyak ngaminan kayat teraramitan. Ti kanayon nga ipapan mo ijabalay na. Diyak amun no talaga at ti anak mo ti gaggagaraong ijaywan no anya. Alis, si kate asawak. Si kate ay ayat. Basta, kasaritatan ni Lenlen. Lenlen, da ito isingasing mikan ka. Kat para iti pagsayaatan. Kan pagsayaatan ti anak mo. Pagsayaatam ko na, tapno nawaya ka manan. Kat pagsayaatan mo ti anak mo, tama ipaay amin akasapulan na. Di ka maawatan manang. No kayat mo, alaan min ti anak mo. Tada kaming timang padakkan. Anya. Lenlen. Ipay mi amin ang kasambulan na. Pagadalin mi, kan ipatig mi. Saan mi abaybayan? Sana. Diyak kayat na maya tayo ti anak ko kanyak manang. Taanyat kayat mo. Agtalinaad kan ka ti ubing. Kat kanayon mat asarong karan ti asawak dito kasta ka di.
Anya lang ang tisawon dagiti tao. Numaamuan daan ni Tony ti ama ti anak mo. Si kamot lang ang ti maibabain. Iso nga umanugot kan. Alaan min ti anak mo. Total, dakkel mo't lang ti karbangan ni Tony iti ubing. Taputot na deta. Saan laasi ka ti akin anak kin ni baby? Lading itak manang alis. Ngam, jak umanugot. Jak itad ti anak ko kada kayo. Kung nagtumot nga minggan ka, at di mo biglaan. Anya ngay, saan lakit nga rudan nga imanukot? Napatag ti ubing kan kwan. Iso adi na kayat amaya dayo iti sidong na. Inayaayo tapay ko mga min. Di ta ko mapinigla. Basol mo na ito, Alice. Ala, bayam. Tamang panunutak iti sa bali a pamuspusan. Tapno maala ti ubing iti sidong ta. Wen, Alice. Aramidan ta ti amin nakabaylan ta. Ang mga ayaw kinilanlan. Hello, Lenlen. Kumusta kayon iti anak mo? Nasaya at matmanang? Kaya't mo tagtrabaho iti abroad, Lenlen? Uwan kumaan, ngam awan mat kwarta ka busbusak manang. Kan awan mga awil iti anak ko. Tapasari ang sakit mo ni nana. Di mo pa kadanagan dagita. Tada kami iti asawak ti makam mo. Tulungan da ka nga abroad. Da kami ti gastos. Kan no maitalak mo ti anak mo kada kami, da kami ti mga awir. Di ka madanagan, ta saan may abaybay-an ti anak mo. Masapol ngagtrabaho ka, tapno makaurnong ka iti pag-iskwelan to ti anak mo. Manang. Panunutam ana imbag ti singasing ko, Lenlen. Nabibi iti panagurnong mo iti kwarta, no ijay abroad ti pagtrabahuam, Lenlen. Kat umanugot ka, anak ko. Kaya't mo ti agabroad. Uwan nanang. Kat alaa, sa bagay, sigurado asan da baybay anti apo ko. Tanapatag ti ubing kadakwada. Nang runakin ni Tony. Kat rogyam ka din ti mangilakad iti papeles mo. Uwan nanang. Iso amapan kami ijay syudad intun bigat. Kadwak ti anak ko. Ta isuda pa'y lakan no ti mga awir kan ni Balong. Ay katun ang anak ko. Ay, nakarumat nga min manan ti sakit ti sikat ko. Agkin arumat ti sakit na. Bayan nyo, tano da kwartak. Ingkay ti ipacheck up day ta. Umutang tayo pa'y lang iti pagpacheck up yun, nanang. Wento, anak ko. Saan pa'y laday ta ti panunutom? Takabailak pa'y mat nga ibturan ti sakit na. Nagwapo ka talaga ito, anak ko. Hindi ka unay agak nga agak. Taamangan mo makaliing. Alice, pagyamala ka. Gamin, inawat mo anak ko. Gapuday tay tinalaos sa panagayat ko kan ka, Tony. Kas iti kanayon ko nga ibaga. Nakasagana ak ngagsakripisyo para iti pagragsakam. Pagyamala ka, Alice. Kat, anyat imbagang tinilanlan. Imbagak abayat ti panangipagnana iti papeles na para abroad. Ibati na ti anak na ditoy. Tadat ti mga iwan. Oh, kamaudyanan na. Naalat amat laingin ni baby. At da nagtawid iti sanikwa ang mapanawan tanto. Wan, kat ipasiguradok asaanan amaya dayo ti anak mo kan ka, Tony. Pagabrudak nilenlen, tapno maya dayo iti anak na. Alice, agreeing ka. Nagsakit tulok. Alice, Apay. nagsakit ti ulo ko. Diyak kabalan mo. Hindi ka naman pwede na sakit tulong. Kung nagpa-check up ka, nang di mawit kayat. Mawala, Alice. Tulungan na ako. Ala, apay ngay, agpiwis ka matan, Tony. Aglingat kay tinalamiis. Itaray ka na ang ni hospital. Apay, hanggang napasama ka sa asawa manakaw.
Nako, matos ti asawak tatang. At kanupimtok nga orat iti ulo na. Anya, asos, kasamlitan nga. Umay kayo pa'y dito'y syudad tatang. Kasapulan kayo itagon daway. Sige, umayak anak ko. Natayin ti asawak tatang. Uy, meron anak ko. Biglaan mo ipapatay na. Di na nalasatan tinapagtagna na. Awanan, ti patpat gakunay nga asawak tatang. Manang Alice, makipagladingit kami. Kadwak ni Nanang. Agyaman ako na ilanlen. Itatanay tabon ang ti asawak. Agsarita ta itinasaya at lanlen, ading ko. Ngamsak pa iti amin. Kaya't ko pa'y tagkid daw iti pambakawan kan ka. Inarakop nakmatan, Manang Alice. Pakawanan nak, ading ko. Dakkel tinagbasulan mi iti asawa kan ka. Diyak amo no mapakawan nak iti da ito eh. Nga masapol ang amuam. Anyat kayat mo asawan, Manang. Dungag ka. Ta istorya ak ti amin lannen. Masapol nga ibagak ti amin kan ka. Ngamin, diyak kabailanan ti konsensya ading ko. Isu asapay ko mata mapakawan nak. Diyak laing pagkarupakas tagayam ti plano yung kanyang agasawa, Manang Alice. Wanlan din. Diyak maipaayan iti anak ti asawa. Isu asori manan ading ko. Agragot ni Tony amadaan iti anak. Kat gapo iti nalaos ang panagayat ko kan ko anak. Impalubos kong aramidan na ti kasyay. Ngam na amiris ko abidot day chay ading ko. Pakawanan na kami kumaiti day di asawa. Nalpasan ti amin, Manang. Sana na may subliti na palabas. Isu nga, aklo ng tayon ti amin. Mapakawan kayo, Manang Alice. Agyaman naklandi. Kanuan gayam. Adda nagsaritaan mi iti asawak para iti anak mo. Adda itad ko at awid na kada kami. Kan mang tadak iti kwarta. Tapno adda pang rugyam nga agnegosyo. Di mon patuluyan ti agabroad. Tapno saan mo ama panawan ti anak mo. Si kamot lang ang timang padakkel kan ko na, Lenlen. Agyaman ak narod no kasta, Manang. Kitno kayat mo, tulungan ka amang ibangon iti negosyo. Alaman nga rod, Manang. Diyak ngamin kabaalanday tan o sisyak. Kasapulak ti tulong mo. Wan, aramidag ti amin na kabaalak amang tulong kan ka ading ko. Kas pang sulnit ko iti nagbasulan mi iti day di asawa kan ka. Kat aginggat kabaalak, tumulong nga kada kayo. Sabali pa'y ti itad ko para iti anak mo. Kanti pagpuunam nga agnegosyo. Agyaman ako, Nay, Manang Alice.